Pa še nek bom rekel o Robertu, čeprav dobro pol, če pridem jaz z Lukom Sam mingrede, Ne, hotel sem samo to reči, da je. Pusti Roberta Goloba. Pa moram ga vzaliti, jedi se. Ti moram dodati, ti si noro zaljubljen v Meryl Streep in moram te upozoriti Ne več, to je bilo pred leti. Meryl Streep, Ja. njena igra temelji na imitiranju igre Marlona Branda. Ona gleda malo na Branda. Zato je pa zdaj odšteta. Ona, ko igra, a veš kaj počne? Ona, ki igra, počne skozi okrog, gleda in to si ti, wow, kako dobra igra. Ona tako malo gleda okrog skozi, gleda zato, ker mislite to igranje. Marlon Brando je gledal zato okrog, ki je imel listke napisane, ki si ne mogel nič zapomniti. Ne pa zato, ker bi hotel jeti vase. To je bil, ki je bil star senilen, prej pa improviziral. Vse v življenju. Ne, čakaj, lahko nekaj malo bolj resnega rečem. Ne, bom jaz njega pol gor povabil. Bom njega gor povabil. Ne, kako mi bo lahko odgovoril. Ja. Jaz hočem imeti situacijo, ki jaz svoje rečem, pol pa ti rečeš, na žalost ni časa, da bi on odgovoril. Jaz imam rad, ne, čisto resno, da rečem.